Saya singi pedang sepahay pi shikanika channel jongki surmani but hakanika por ngon manra ka jing hikai ke ba yarap ep ke pedang sedang te kani kade ka jing hikai ke bangan ai ninga por kade tang light liki notes kemut shakadiang intem tang iwe but shakamon intem art liki notes te kerkom tem kan longkom ne te tangkum tu tingin ni pitch kadiang item C F baru E G tang kini W A I sa te shakti kamon item C baru G hapor bengiya yu C item kumjo F ru kumjo E minor kumjo lepas ini G is keliang tu item nak D baru G Tengok sisian lai sao lai sao lai sao te hang ni ngiyo C F A minor G kemudian W R lai sao te skoi ka shakti kadiang pila ru ban tem octave ar liki nik notes lam tem tu A minor G Tiki notes pila ban in tu ngelaban tem R shakadiang R shakamon lani W shakadiang ban artli shakamon lalu yang sedang ban practice ki chords pila ban practice shakom tu pila ban persang ini ga kom tem rhythm te skoi pat kom tem kelong kom ni hang ni item ta C D sepoing ni pegang ni tinggi shim gum ni tu C D 1 2 3 4 Tepor mengishim ini, ishim way tu, dan iya dia juga. Sisian. Tepor bengi shaban change chords ngi idem no item new notes D tinggal mentem octave sekadiang
tinggal tem tu. Dia sekoi ke kom tem pada kalong kom ni ngila ban tem usi udi uji ketika balai nang ta lightly notes ketika mon but wave notes ketika diang. Tiap por apa uji arsin ngin tem ini. We are like sao. Say we are like sao. We are like sao. We are like sao. We are like sao. Thì itu laban perangkam ladap yang sedang. Itu kita rhythm pattern kita laban practice. Dia ngangit pelak shine tu tang kini lightly notes laban tem kita chords laban practice kini chords. Kini kalau ban ya ekonomi chord progression lah ni ekonomi kom ya chord tu. Ban ngangit pelak shine tu. Dia publish pun in session pada video. Pada ada pidang sulap ikini ke channel ke jangan. So bahaban subscribe. Publish pun.